itlama go tswelela go anamisa ditirelo tsa thuto tse di akaretsang botlhe. Go gola ga dikgang tsa kgokgontsho ya bong go tshwenya baeteledipele ba toropo ya Orapa. Fa go tsamaisana kitso Kgositsile le refilwe ga ba tshwarwe e le bone ba fenye ba kgaisano ya chess e neng e tshwerwe bahelo a beke. Dumela baitso ke Onera Bantenkala Kachane ke nana sebiso sekolo ra nna dikgang tse ka puo ya diatla. Mme a re tsana mo go tsone motshwarela mothusa mokwaledi wa lephata la thuto le tlhabololo kitso re Steve Bothasitse re puso le Hanseleno e ikemiseditse go naya motswana mongwe le mongwe thuto ya boleng a re ke ka mo lephata la thuto le tsweletseng ka maiteko a go rotloetsa go bala le go kwala. Re Bothasitse o buile se kwa moletlong wa go ipela letsatsi la mahatshe la go bala le go kwala kwa Mohembo a re utlwe Mpho Aaron. Letsatsi la mafatshefatshe la go bala le go kwala le thomile ke lekgotla la mafatshefatshe la UNESCO ka ngwaga 1965 mme fa e sa le 4 la tswelela ka go ipelelwa ngwaga le ngwaga le fa go ntse jalo monongwaga le tshegeditswe ka fa tlase sethogo se se reng go rotloetsa tiriso ya ditemi tse di farologaneng mo thutong konokono mo go le reng le dula le kagiso. Re Bothasitse a re mananeo a tshwana thuto ga e golelwe a botlhokwa ka tsa thuto e le tshwanelo ya setho. Phata la rona la thuto le dirile kgatelopele e kgolo mo go rotloetseng go bala le go kwala. Se se supilwe ke dipalo tse di tswang kwa ofising ya dipalo ya Botswana e bitswang Statistics Botswana tsa batho ba ba itseng go bala le go kwala mo dingwageng tse di 30 tse di fetileng go simolola ka ngwaga wa 1993 ne re tsama mo go 68%. 2003 re le go 81.2%. mme ka 2014 re ne le go 86.6%. Thuto ke thata ya go bala le go kwala ka teme nngwe gape ke thata ya go reetsa go tlhaloganya le go buisanya mo go maleba. Thuto kana kitso e bonwa mo dithutong kana thuto e re e bonang ko dikolong mo lwapeng le mo tikologong e re tshelang mo go yone. Mogolwane wa lephata la thuto mo kgaolong ya Bokone Bophirima mme Veronica Mochotli go kgothaletsa setšhaba go nna le seabe mo matshelong a bao ba ba santseng ba ithuta go bala le go kwala. Re le ba lephata la thuto le tlhabololo kitso ga ka ke ra kgona re le nosi. Thuto ke sone se se pataganwang ke sone se ministry wa rona o na le botsalano bo bo hapegileng le makoko a tshwanang a ka tlase ga United Nations ba UNESCO le ba UNICEF ra le mo ga ga le bereka le rona ka teng le re supportang ka teng le re hang le one tsela o itshoke le pheng. Ke bua jana e le gore ke moithuti ba gaetsho mme e rile ka di 28 tsa kgwedi e hitile ke ne ke ile ka ke le ngwana wa sekolo ke ile go ruta bana ba sekolo ba bangwe. Nna ke moithuti e leng gore ke wa level 1 mme santse ke batla go ka ikoketsa ha ke menteng. Batswana makalana a puso le a ikemetseng ba rotloeditse go thusa mo go diragatseng lenaneo la thuto ga e golelwe gore le nne motia ka go ntsha dialogane tse di ka ga itsholelo ya lefatshe leno. Mpho Aaron, BTV News, Mohembo. Mogolwane wa DBS Methabile Moipolai o lebogile le go galeletsa sekolo sa bana le bogole sa thuto boswa go bo se sa iponetsa pa go rotloetsa gore mongwe le mongwe o bona thuto ka tekatekano. Me Moipolai o buile se kwa mabelong a dikilometara di le 10 a neng a rulagantswe go kokoanyetsa sekolo seo madi. Gilbert Mogorosi ka dintlha. Mme Moipolai o supile ha tshwetso ya bone ya go tshwaragana le bathuto boswa e le maleba ka etsa malana le maikaelelo le tebelopele ya bone e remeletseng thata mo go ageng le go hetla ditsela tse di harologaneng tsa go tlhabolola matshelo a batho ga mmogo le bonno jwa bone. We were drawn to work with re ne ra tshwaragana le bathuto boswa go bo re ne re bona ba itlamile le go tlhagagalla go nonotsha bana le bogole ka dikitso tsa botlhokwa mo go tlhabololeng matshelo a bone ka ditsela di akaretsa kgwebo ya temo ya merogo go roka go dira mekgabisa ya matlalo ka jalo ke maikemisetso le se re leng sone go tlhomamisa ha re dira pharologano ya se nnela ruri mo matshelong re sa lebella hela ditemane tse re di tsayang mo meepong. until the last diamond is mined. DBS Group
Thank you so much for honoring this kind of a... Re leboga go menagane ba rotloetsi ba rona gareng ga bone khamphane ya ditemane ya DBS le phata la banana metshameko lengwao ka re se re leng sone ka bone ka se ba se direlang baithuti ba sekole sa rona ga mmogo le banni ba motswara motswa. Sponsor, we love you and we honor you and thank you so much for doing this. Let's keep doing it. Lobelo lo monongwa ga lonelo akaretsa batabri ka go harologana go akaretsa bomme banana le bana le bogole gareng ga ba bangwe selo se se kailweng ha ile kgolo mo lobelong lo. Re tshwanetse go leba metshameko e le nngwe ya ditsela tse re ka itshitsang ka tsone. Yaanong re leba lephata la metshameko re na le thulaganyo e leng gore e simologile e bidiwang gote matlhagola tsela e leng gore re tla be re leka go tsosolosa metshameko ko dikweleng. Really appreciate Tuto Boswa Rehabilitation Center to organize this charity run. Re leboga Tuto Boswa go bo ba rulagantse mabelo a sebopego se a re tshwaragantse re le mmalwa go akaretsa bana le bogole. 5 kilometers and people with disabilities share race also. So I want to thank all the officials. Go tlhalosiwa ha madi a kgobokantswe mo lobelong le a tla thusa mo go tlhabolleng lehelo la baithuti la Tuto Boswa le leng lehelo la go rutuntsha bana le bogole ka go ba direla dithuto tsa botlhokwa di akaretsa tsa kgwebo, temo ya merogo le go epa sediba. Gilbert Mogorosi, BTV News, Ramotswa. Kokelo ya setelo kwa tsa bong e simolotse lenaneo la ditirelo tsa botsogo tse di tebagantseng le banana ba dingwaga tse di gare ga 16 le 11 mogolwane wa kokelo eo Mmeneli Maruru a re lenaneo leo le botlhokwa thata ka lena ya banana ditirelo tse di harologaneng di tshwana dithuto ka ga tlhakanelo dikobo e babalesegileng kgokgontsho ya bong le gone go ba sedila maikutlo. Mme Maruru a re tse tsotlhe di dirwa ka tsela e hapegileng mo go dirang gore banana ba phuthologe go dirisa ditlamelo tseo. Komiso Maphanyane o rulagantse pego. Lenaneo la kakolana eo le lesala le simolodišwa ka ngwaga wa 2003 le boletswe ha le itabagantse le maitamo a ntlha ya boraro le ya bothano a Sustainable Development Goals tse di itebagantse le lethabololo mo mogameng wa botsogo. Mme Maruru o kopile banana go tsaya mananeo a kakolana eo ka thwalo ka jaana ka ba thusa go hetola matshelo a bone ka ebile ba itemogetse kgolo e ntsi mo boimaneng jwa banana. Boimana jwa banana jo e leng gore 19% of women who have registered here for pregnancy, that percentage is teenager banana, mostly out of school youth. Se sengwe gape se se botlhokwa ya ke lebile lona banana ba leta bone le mo tsabong ke sa tswa go bua ka kgang ya teenage pregnancy. Ke dumela gore tleliniki ya ka haele hayana la go dirisa ka botala. Bana le sabe ba akaretsa banana le bona ba itela lenala le go kokelana eo go bomoroko ka le totomatsa botsogo jo bo lolameng. Nothing for us without us being involved. There's nothing that is involved in it's not only about sexual or prevention. We offer mental health, psychological health, physical, or any kind of support everywhere. Kgota tse monana ke mo ko be gore re le banana ba khalaga diebo kana re le banana mo kgaolong re tshwana ke gore re diragatse maitlamo a rona re supporte tse tsotlhe tse di tlabeng di diragadiwa mo tleliniking ye ka go tla re tla go tsa di-services mo teng ke sone se ke tsang gore e tlabe le ntlha engwe e le gore tshwanetse gore re dire thata. Maitamo a badiri ba kokelana ya seetelo ke go isa ditirelo ko bathong ka go tsibosa banana maamuso ya lenaneo leo. Komiso Maphanyane, Botswana Television, Tsabo.
banni ba toropo ya Orapa ba gwetlhile go tshwaragana go lwantsha kgang tse di tsweletseng ka go gola tsa kgokgontsho ya bong kwa toropong eo. Se se builwe ke mogolwane wa tsa itshireletso kwa moepong wa Orapa Letlhakane le Damtsha re ga o senye tshekiso kwa dikgaisanong tsa metshameko ya kgwele ya dinao tse di neng di tebagantse le go tsibosa banni ba Orapa ka kgokgontsho ya bong. Se ba etseng tebogo ka dintlha. Mogwanto o thagolela tsela dikgaisano tsa kgwele ya dinao tse di tshegeditsweng ke sethopa sa Gemstones Social Club sa Orapa se laleditse dithopa go tswa kwa Mau le Serowe. Maikalelo magolo a metshameko ke go anamisa molaetsa wa ntwa kgathanong le kgokgontsho ya bong segolo thata ka go thalisiwa ga dipalo tsa kgokgontsho di godile hela thata monongwaga mo Orapa. E re ntswa re tabo re kgobokanegano to join our hearts and minds in the beauty of the beautiful game. This gathering has this opportunity for us to join hands and jaaka re tabo re kokoanyano go itumela kgwele ya dinao a re tshwaraganeng gape go lwantsha kgokgontsho ya bong. Sethogo sa metshameko ke gore nna kgathanong le kgokgontsho ya bong mme seo se gwetha rona gore ga re rotloetsa dithopa tsa rona re ntshe lentswe go lwantsha kgokgontsho tshwenyang mo lehatsheng leno le lehatshe ka bophara. Gender-based violence is a grave concern, not only for Botswana but the entire world. Monongwaga dipalo tsa basepodisi di supa ga dikgang tsa kgokgontsho di godile thata go tshwantshangwa le dingwaga tse di hitileng. E be re nna le thubetso ya batho ba itsaneng o itse gore motho ke semamang ka 2022 ne re sena case ya go nna yalo ka 2023 ne re sena case ya go nna yalo mo go 2024 go ithala gompieno ya ka ke eme re na di case tsa go nna yalo di le 9 tsotlhe dipalo tsa rona be di re supetsa gore melato e amanang le kgokgontsho ka 2022 e ne le 17 yote 2023 ne le 14 2024 gompieno yana go ithela ka kgwedi one re na le 51 go raya gore ngwaga ya 2024 re le batho ba banni ba Orapa kgantse di godile. It is within us gore ga re tsena ko malapeng a rona ko mahelong a rona a re tswang ko gone re say no to gender-based violence. Batswana ba amega mo kgokgontshong ba kopiwa go emisa go tsholola dikgang tseo ha di sena go begelwa mapodisi ka seo se busetsa kwa morago maiteko a go lwantsha kgokgontsho ya bong mo setšhabeng. Se ba etseng tebogo Botswana Television Orapa. Ha re tswala dikgang tse motshwarela mokamana wa mapodisi a Central Police Station kwa Francistown Assistant Superintendent Tumeleng Mochela o rotloeditse bakgweetsi ba dipalangwa tsa setšhaba kwa toropong ya Francistown go nna podimatseba ha ba theogetse bosigo. Mokgatlho wa bakgweetsi ba dipalangwa tsa setšhaba kwa toropong ya Francistown o tlhomamisitse fa go nnile le dikgang di hera bongwe tsa go tlhaselwa ga bakgweetsi ba ba tselwa dikoloi ka dikgoka. Assistant Superintendent Mochela a re bontsi jwa ditiragalo tseo di diragala mo mafelong a dikapa ditshwantsho tsa sepodisi di sa gorogeng teng. Mokgatlho wa bakgweetsi ba dipalangwa tsa setšhaba le mapodisi ba setse ba nnetse dipuisano hatshe go tla ka ditharabollo. Nna nka gakolola hela bone le bone ba di-taxi gore e re ba pega batho ka nne kelothoko gore ba pega batho ba ba ntseng jang ba ga ile gore ke batho ba belaetsang motho o ka kgona hela go ngwata ha police station a re ke pegile bangwe ha mme ba mpelaetsa gore re le ba sepodisi re kgone go ba dupa re bone gore go diragala ke sone hela se nka se ba rotloetsang le gone gore gongwe ba ikela thoko ga ba setse ba go le bosigo go pega batho ba reng ba buka di-special ka gore batho ba tsang di-taxi tse ke be ba re ba buka di-special yaanong gongwe ba avoide gore ba tseye batho ba bukang di-special. Ntse re dirile tswa mo bokopanong le bone bagolwane ba gogi ba sepodisi mo Francistown
gore kgang e re rarabole ka tsela e ntseng jang ba bagolwane ba re ntse re le mo go teng distance le bone re ntse re o ka re ga ba re itse mme go sa nna lebaka e le gore tota o ka re gangwe go nneng le bone re dira le ba go tase ba ko di-stationeng ka kwa dikgang tse ngwe di sa gore go go bone barui ba kgaolo yang habe ba rotloeditswe go dirisa masaka a merage ya bone mo thekong le thekiso ya leruo se se bilwe ke mogolwane wa mapodisi a Sehithwa Sergeant Jeremiah Reetsang ka re tiriso ya masaka a merage e ka thusa go lwantsha bogodu jwa leruo le go tlhogogatsa ditlhotlhomiso tsa borukhutlhi jwa mohuta o buile se kwa Maung kwa phuthegong ya lekgotla la Umbrella Farmers Committee e neng ya akaretsa barui go tswa kwa metseng ya Tsau, Sehithwa le Toteng. Mareta Kaisar. Temothuo ke nngwe ya ditsela tsa itshetso mo kgaolong ya Bokone Bophirima le fa ntse ya amiwa thata ke bogodu jwa leruo. Barui ba kopilwe go dirisa ditankana tsa thekiso ya leruo fa ba rekisa leruo la bone ka seo se ka thusa go latedisa dikgang tsa bogodu jwa leruo botoka. Kgomo a di le ha le sakeng le leng gore mongwe le mongwe a di bona di ka re thusa gore le one morahe ha o le ho o kgone go bona gore nya mme kgomo e ke aga semama re na le pelaelo ya gore motho o ka tswa sa itisa go siana a re lometsebe le bone bareki ba dibutšhara go ta dira gore le bone ba lese go tsenya dinama tse dingwe tse e leng gore o ithela le gore di na le megatananyana ko morago. Molao o re tsamaisa wa Control of Livestock Act o bua ka theko le thekiso ya seo se se tshelang e seng nama. Rona license ya rona e leta borammilara kana di-holder tsa di-license gore ba reke seruiwa se tshela. Banne le bone ba supa fa tiriso ya masaka a mo thekisong ya leruo go ka tswela mosola le bagwebi potana ga mmogo le merafe e go rekisetswang mo go yone. Jaaka re re maikalelo a ke o hema borukuthi le go tsholetsa matshelo a batho le tse dingwe renguva theko le thekiso e sekale se sa go rotheita go ya ka metsi ele yotlhe re batla gore letseno le tsene ko motseng wa Toteng tsatsi le dikgomo ha di rekwa ko Toteng batho bothe ba go tsenya letsenyo mo motseng wa Toteng ka gore ba ba rekisang magwinya ba ba rekisa dinekere ba tabe ba fotsi ho ba thusa setšhaba se se tetseng mo motseng wa Toteng se se gwebang ka kgomo jaaka go te go diragala ga go rekiwa dipudi tsa limit batho ba bo ba le hale ka ditafole tsa magwinya re reka madi a tsena mo motseng wa Toteng tsa December 2021 borukuthi bo tshwentse mo kgaolo ya Ngamilende bogolo ya hane le tshale le kgala ba sepodisi ba re biditse metsi ya le 9 go simolola ka Tsao go to go ema ka Toteng ba re ba gaetsho kana kga ya borukuthi ga ya ka ke ra e kgona re le ba puso re ka e kgona re na le lona. Go gateletswe fa tirisano mmogo ya balemi barui merafe le bagwebi e ka thusa go lwantsha bogodu jwa leruo mo kgaolong ya Nhabe. Mareta Kaisara, BTV News, Maung. Kamla tsona wetso a re tlhodi bena tsa sele mme ba itsana pe ba spolotiki ba tlhagisitse gore go tlhoka tumalano ya go emisa ntwa gareng ga lehatshe la Iseraele le lekgotla la Hamas go tla tswelela ka go baka dintsho. Ntwa e ya Iseraele e tsweletse ka go gola ka mahatshe a tshwana Lebanon, Iran le Turkey ba se motse go tsaya karolo mo go yone. Ka letsatsi la tshipi matshelo a batho ba le bararo a na a latlhega fa monna mongwe a thuntsha batho ba baneng ba le kwa Allen Bay Bridge Crossing e fa gare ga West Bank le lefatshe la Jordan. Mapodisi ba ne ba lwantshana le reyo ka ditlhobolo mme ba mo thuntsa go felela a latlhegelwa ke botshelo. Go begwa fa reyo a tlhagile kwa letlhakoreng la Jordan a le mo terakeng mme a simolola go thuntsa mapodisi a Iseraele. Go begwa fa puso ya Jordan e le mo dipatlisisong tsa tiragalo e. Ke letsatsi le le thata setsuludi se bolaile ba ga rona ba le bararo bosetlhogo kwa borogong jwa Allen Bay mo boemong jwa puso kare go motsegang ba malapa a amegileng. Go ya ka baitsanape ga ba bone ka fa lefatshe la Iseraele le ka fenyang lekgotla la Hamas ka ba bona gape Amerika e ka se nne le seabe se se kalo. Batho ba tlile go tswelela ba bolawa ke tseela gore ba ba thupilweng ga bana go gololwa
ga ke bone tsela e Israel e ka fenyang lekgotla la Hamas ka teng go toka ba ka dumalana gore tshukatshukano e nne modiga ga ke bone rena le tlhotlhetso epe mo le matlhakoreng a mabedi ke bona ba dira se ba bonang se siame over the parties. I think they are doing what they think is best for them. ba malapa a ba ba thupilweng ba ikuela gore go nne le tumalano ya kagisano. If we want to do it to make it ga re batla go dira phetogo mo Israel re tshwanetse ra ikemela ka dinao gore go nne le tharabololo and for a deal now. kwa phuthegong ya beke le beke ya baeteledipele ba Israele Tautona wa ko o ikanne gore o ya go tswelela a lwantshana le masole a Hamas kwa kgaolong ya Gaza mme a re o tla netefatsa go nyeletsa lekgotla leo le go busetsa ba ba thupilweng gae. Laonele Gwale, BTV News. Ke stela yanong Edwin Mashakgo ka tsa metshameko. Motho dumela a re dilome serutaka tsa metshameko ke Edwin Mashakgo mo metsone tsa re Letsile Tebogo o gapile maemo a ntlha mo lebelong la borrela 200 meters kwa Grand Prix Lombardia Brescia Italy mo nakong ya 20.66 seconds. Tebogo feditse jana a siile Vernon Nohood go tswa America yo feditse mo maemong a bobedi mo nakong ya 20.75 seconds a solwa morago ke Kobe Vlemings go tswa Belgium mo go a boraro lene mo nakong ya 20.75 seconds. Letsile Tebogo go tswelela jana a ipaakanyetsa makgaolakgang a Wonder Diamond League e tla tshwarwang kgwedi eno e le 14 kwa Belgium Brussels. Entse e le kwa Brescia Italy. Motabogi yo mongwe wa lefatshe leno ba ya Pondori o feditse makgaolakgang a lebelo la borrela 400 meters mo maemong a bobedi mo nakong ya 45.26 seconds. Kirani James wa Grenada inile ene mofenyi wa lebelo leo mo nakong ya 44.86 seconds fa Mila Wendell wa Bahamas a feditse mo go a boraro mo nakong ya 45.97 seconds. Ndorilene jaaka Letsile Tebogo o ipaakanyetsa makgaolakgang a 400 meters kwa Wonder Diamond League kwa Brussels, Belgium. Lekgotla la Botswana Tennis Association le tla romela batshameki ba le babedi go ya go tsaya karolo kwa dikgaisanong tsa batshameki ba tennis ba ba dingwaga tse di ka fa tlase ga 14. Batshameki ba ke Malak Macheng le Tinashi Patswani. Kgaisano eo ya Africa Junior Championships e tla tshwara ko lefatsheng la Morocco go tloga kgwedi eno e le 11 go tsena e le 16. Bobedi jo bo tshamekile pele kwa dikgaisanong tsa batshameki ba ba ka fa tlase ga dingwaga tse di 14 tsa African Championships tse di neng di tshegeditswe kwa Togo tota go ba kgoneng go fetela ko tikologong e latelang ba sena go kokoanya dintlha tse di tlhokafalang go ka fetela ko pele. I was playing for the under 14 boys. Ke tshamekile sentle ko Togo mme ke dumela gore fa ke ka tisa thata mo ikatisong ke tla kgona go dira go feta fa. But I think I still need some time for training. I think I played really well even though I lost some matches. But as I played there, I realized some of my... Ke tshamekile sentle ebile ke ithutile go le gontsi. Ke dumela gore ka ikatiso le metshameko e mengwe ke tla tokafatsa tshameko ya me. I can be able to practice it, I can perfect my mistakes and be able to do better in the next week. Kitso Khositsile le re filwe ga ba tshwarwe ke bone ba fenyi ba kgaisano ya Botho University Tertiary and Brigades Individual Chess Championships e neng e tshwaretswe kwa Botho University ke ba Botswana Chess Federation e tsile bokhutlong ka Swantaga tshegofatso malepa ka dintlha. Kitso Khositsile o simolotsa motshameko wa gago sente mo letlhakore la Tertiary Open a ithoma ko pele ka go notla Chifani Koketso mo tikologong ya ntlha mme a tswelela ka go kokoanya dintlha jaaka a fenya Alexandra Selemane mo tikologong ya bobedi. O na garala letsatsi ka go kwadisa phenyo ya gagwe ya boraro ya letsatsi a kgotisa Andrian Mapepa go wetsa letsatsi a le mo maemong a mantle a go ka fenya 3000 pula.
mo letlhakore la tertiary ladies go rata Mary o simolotse kgaisano ya gago bonolo mo tikologong ya ntlha a tsaya default point morago ga go sa nne le mogaisani mo tikologong eo mme seo sa mo fa sebaka sa go ipaakanya le go feta a fenya motshameki wa setlhopha sa setšhaba a Mantle Mogodu mo tikologong ya bobedi. Mo tikologong ya boraro o ne a notla Refile Gabatshwane yo o tsene mo kgaisanong eo a le mo maemong a ntlha kana top seed. Morulaganyi wa kgaisanyo e Thamson Modisane a re lekgotla la gagwe le itumeletse thothoetso e ba e boneng go tswa mo go Babotho University bonngwageng tse tharo tse di welang monongwaga e ka yone ba neng ba bona madi a kana ka 45,000 pula ngwaga le ngwaga go tshegetsa kgaisano e. Ke lebeletse batshameki motshameko gompieno ke tournament e leng gore ela e thata maitsho round e ne ntse ba hetsa mo yone itlhetse le gore go na le di draw tse dintsi maitsho le gore mofenyi wa rona ngwa go la ileng ga ise tsebetlela re mona a luisa mo tikologong ene heta maitso a luisa to from a player leng gore ne re sa tshola go gore aka moja mo tournamenteng so go supela gore tournament ke leng gore hele take ya maemantla e thata and in terms of preparations tomorrow maitso re solofetse bogogi ba sponsora re go solofetse bogogi ba rona ba chess gore bo le teng bong a mangwe mosireletsi wa sejana se betlela ga isiti o fentse tikologo ya ntlha le ya boraro mme a latlhegelwa mo go ya bobedi kgatlhong le bothelekang kgaisano e tla tla bokhutlong ka tshipi Tshegofatso Malepa PTV Sport Gaborone. Setlhopha sa Mochudi Center Chiefs ke sone ba fenye ba kgaisano ya moya go lele ya go ipaakanyetsa paka e ntšha ba sena go padimola Gaborone United mo makgaolakgang a kgaisano eo ka nno tse tharo go lefela Kgomotso Sefako le go rata moeng ka dintlha. Stopper sa Mogosi se rogile ko makgaolakganyeng morago go padimola Stoppers Security Systems ka dino tse pedi go lefela fa GU e fentse Extension Gunners ka dino tse tharo go lengwe. Ditaba ka bobedi di simolotse di sa dire maiteko a mantsi jaaka di ne sa batle go nosiwa mo metsotso ya ntlha. Motshameko o ne a tswelela ka mokgwa o go fitlhela Magosi e nosa karolo ntlha di bile go wela go nosa jalo maata Ratsukuru mme Stopper se a boikhutsong se eteletse pele ka nno go lefela. Stopper sa ga Inosi Messi se ne sa tswelela jalo ka go dira bontle jaaka moeteledi ditshweu a nosa ya bobedi go neela banna ba kgateng ketapele ya nno tse pedi go lefela mo motsong a 51. Meagobolele e neng e bata nno ka gothe e na iphitlhela e sa kgonne jaaka Chiefs e ne e berekela mo diphosong tsa bone Bogosi Mfila le ene a ikwadisa mo banutsing ba dinno a dira ya boraro ya setlhopha sa Gauteng go ka fenya motshameko o wa go ipaakanyetsa paka e ntšha. Today we played two teams. We played re tshamekile le Security Systems re fentse motshameko o ka nno tse pedi go lefela mme re tshamekile gape le GU le yone ra e fenya. Se se botlhokwa ke gore re tshamekile motshameko o phepa mme jaaka re tlhalositse beke e fetileng setlhopha se sešwa ba tshamekile bone ba bašwa mme ebile ga re tswa mo motshamekong e ntseng jaana le GU le Security Systems re sa latlhegelwa ke selo se se siameng thata mo go rona ka jaana re santse re baakanya setlhopha because it's a working progress. First and foremost, it's just was a good initiative from us to organize the tournament. Sa ntlha fela ke gore mogopolo wa go rulaganya metshameko e ke selo se sentle thata ke motshameko ya bofelo pele ga paka e ntšha re dirile sentle mo motshamekong wa ntlha mme ra seka ra dira sentle mo motshamekong wa bobedi ra latlhegelwa mme ke siame ka gore se re file setshwantsho sa gore re fa kae le gore re ka baakanya eng pele ga paka e ntšha e simolola. But I'm okay. It gave us a very good picture and a good. Stopper sa Security Systems se feditse kgaisano mo maemong a boraro morago ga kgapela thoko Stoppers Extension Gunners ka nno tse tharo go lengwe mo motshameko wa go ipatela maemo a boraro le a bone. Kgomotso Sefako PTV Sport Gaborone. Mothetso tsa nako e a re dibe khutlogonne fa tla tšheleboge jalo morwa re tshepiso sekolo o neng a ranwa jalo ka puedi a tlatše mašia kgomo tše tswa thobentše le phepa o ne re bantshekela ka tšhane o tla be a boa go tla go garela jalo thulaganyo ya Botswana Connects matlhoma bonana ga se matlhokana re bonna gape mo go la ka moso thola sentle. Why is it that always we find that the grass looks greener on the other side? Africans believe
areas to our country. What is happening? Then the media has to rise. The media has to rise.